لگرسترکا املی دژین به هزاران دور هنکه دربار جیانا مده خودی گلک دانه گرینگن. لبلید نووان دوران ده هنجی هنکه بچیروکن خو و هم دربار نپنین پاش روژه ده دانه گرینگ پارو دکن و هم جی پیش روژا مروواهی رونی دکن. جبر ویکیه که دما دناو باجاران ده ناو رحای درباس دبه لیکولینر آنجی دیروگناس بهتر بالدار دبن و بهتر لسر خباتین خواه لیهور دبن. لوره اف باجار به دیروکا خواه 1000 سالان لگل اوقاس لیکولینان هیجی ده حنبیزا خواه ده نپنین کور ده پاريزه. هگه هون جی آماده بن ورنم به هر ره بر به وی باجار دیروکی و بکوفن ریویتیه که. باجار رحایه کوبک هیلینا مروواهی و قادا شارستانیان تناسین لسر سینور سرخطا کردستان جیدگره. باجار اوخواست کبنه که دربار دیروک و ناوه ویده گلک چیروکین جهو بالکشتر هنه. لی جوانگو تنانه که دردکوه پیش اوه که ناوه باجر جباجروکا رحایی یا سردما یونانا کونتی. هن دیروکناس جیدبه جن ناوه باجار هری کون ادسایه و شارستانیا مکدونیان تی. کیجان دانه این دیروکی راستن آنجی نراستن ام نزانن لی هگه راستیک هبه اوجی اوه که رحا به هر آلیه خواه خودی دیروکه که گلک کونه. هگه مجارا مداناسی وی باجار کون به دوی امجیه وی هری کونی تی زانین دست پی بکن. دوی ام بچن بریا بقاسی 14,000 سالان. به 17 کیلومتر ان جباکر روجرات رحای دور گندکیه جویرا دویجن گند خرابرشکی. اف گند دناوا سینور خود جید ده برماهیه که گلکی بدنپن ها تمنی وی نیزی 14,000 سالانه. جوی ده رد بیجن گره میرازا. گری مرازا پشتی لیکولین که در سال 1995 ده جالی شونوارناس آلمان پروفسور کلاوس شمیت و هاته کرن که در روژه و جیهانه. جوی سالی ویه هر لیکولین که لور هاتن کرن بخور نپنیم بالکش در خستن غولیم. او یک دهمان دمیده کفشا هری مزنا قادا شونوارناسیه. لگوریوان لیکولینان حتی تثبیت کردن که اف در نیزی 14,000 سالان بریا نها وکه بارزگه که حتی آوا کردن. اف جیتی واته که گریم رازا هبونا چانده که کب 1000 سالان بریا شارستانیا باجار سومران حتی آوا کردن جمره وده بیجه. دانه این که لور دردکوین هولی نشان دادن که بریا در باسبونا جیانا جواربوینه کومن نیچرو برهف کرنه وکه پارسکه اف در جخورا آوا کرنه. گاوا مروف لناوا گریم رازا دگره دیتباریین که دردکوین پیشبری مروف و یکی باشتر بخوده ده حیث کرن. 45 ستونه که دشبن تیپا تیه هنه و گرانی وان نیزی 6 تونانه یک بی یک لوه داره دردکوین پیشیا مروف. دیسا لسر وان 45 ستونان که دشبن تیپا تیه وینه انقاز براز وردک شیر و مار این که لسر بال کفرال حاطر هوناندن درباره آفرینرین ویده گلک دانیان بارزن. لگل اوقاس لیکولینان هینا جید هاتی تثبیت کرن که گلو اف ستونی انگران چاوا آینه ویدره و بدرفت وی سردمه چاوا به وی رنگی هاتنه هوناندن چاوا او ارگانیزاسیون پیک هاتیه.
و دخوازم گری برازا به چیروکا ویره تنه بهیلن و جباکور روژات رحای درباسی بقاسی 122 کیلومتر روژاوای رحای ببن. لورا لورجی چندی قاسی گری برازا نبیجی وارگه که هم دیروکی هم جی باکش جی دگره وارگه ها شارستانیان باجاروک وشارتی خلفتی. دما هون لسر آوین چم فراتی در دکوین ریویتیه که لهر دو آلیم بجاهیه خلفتی وکه گلیه کی به دیتباریه که کلمرو مات مای دهیله و پیشوازی دکه. او در وکه باجاروکه کی قدیم دیروکا خوده جگل شارستانی وکه آسور، پرس، سوریانی، عرب و رومایره وارگهی کلیه. او یکشی بخور ناسنامه که گرینگ جور را آفراندیه. لورا هر شارستانی که ریا وان کتنه بر ویدره و لپشق شوپین چاند و جیانا خواه هشتنه. جبر ویکه که خلفتی دوار چاند باوری و دیروکی ده یک جباجاروکن گرینگ ارنیگاریا مزوپوتامیاییه. دگره که ناوا باجر ده جباوریا پاگان حیا یا خوبی جزردشتی حیا باوریا جهویی شوپین گلک باوریان دردکوین پیش بری مروف. لگلک شوپین باوریان شوپین میماریان که گلین لور بونه سردست جی لسر مالین که ور و کولانان راستی ویتین. وکه میناک میراتیا رومکالی یا که لگل اوقا سربوریه هینا جی لسر پیانه لبر جمع فراتی بسکنه که خودی نپن جمرو را دبیجه ورن بدری من ببینن. دیسا شکفتن که لسر زنارین بکد و صبر که مزن هاتنه هوناندن به دیتباری خواه باجارین قدیم حسکی فودارایی تینه بیرامروف. خلفتی ده پیواجوی 1000 سالان ده هر چند راستی گلک دورپیچین داگرکران هاته بیجی به چیروکا خواه و بخوشکبونا خواه یا جپرچه که بهشتی لرحای لبنده مروفه. دما مجار رحابه قد ممکنه که جیهن امقالا وان بکن بخدن. هر حالیه وی باجاره به دیروکه که کدنار هاتیه دور پیچ کرن. هم بری خوددن کیجان حالیه آن ناوند آنجی میراته که دیروکی لوی داری لمروف دنیره. نهاجی امی بری خواه جروجاوای رحایه وگرینن باکوره وی. لورا لور ناونده که کب تایبتی خواه وکه شنواره که هری که نامزوپوتامیای بالدیشین سر خواه جوه در رد بیجن حران. حران ناوی خواه جدشتا کل سرحاتی آوا کرن وردگره. لگوری دانه این دیروکی امره وی ناونده خدیم حیا 4000 سالان بریان نها دچه درباره حرانه ده. گل گوتن هنه که ام جوره که ببیجن هنه جوانا لهگه پرسا و تایبتیا و یا که هر ریزه ده دکه و پیش چیه
Wisa be endikarin îdaya ku hûn tînin zimên weke bersiv bidin li gorî îdayan zanîngeha herî kevin li vê derê hatiye avakirin. Zanîngeha Herraneya ku îro êdî weke mîrateyeke dîrokî tenê şopên wê mane weke zanîngeha herî kevna cîhanê tê qebûl kirin. Di rojên zêrîn ê vê navenda dîrokî de zanîngeha Herranê ji zanistiyên weke felsefe, matematîk, ezmangerî, olî û bijîşkî re malovantî kiriye. Zanistiyên ku ji vir derdiketin bandor li tevahiya cîhanê dikir. Tê gotin ku piştî pirtûxaneya İskenderiyeyê ya ku yek ji berhemên Helenîzma serdema yekem bû, tê şewitandin û talankirin zanyarên İskenderiyeyê di sed sala heftemîn de berê xwe didin Herranê û Antakyayê. Ji ber vê jî bi saya van zanyaran perwerdeya zanîngeha Herranê jî di wan serdeman de rojên xwe yê zêrîn dijî. Li navçeya wêran şara Rihayê yek ji bermahiyên dîrokî keleha Çemdînê ye. Ev kele bi dîrok û mîmariya xwe hêjayê lêkolînkirinê ye. Keleha Çemdînê li ser rêya wêran şar û Rihayê bi qasî 9 kilometreyan dûrî navçeya wêran şarê ye. Li gor lêkolînên ku li herêmê hatine kirin piştî zayînê di sed sala duyemîn de ji aliyê Romayiyan ve hatiye avakirin. Ev keleha kevnare ji roja ku hatiye avakirin ve mazûvaniya gelek şaristaniyan kiriye. Gelek şaristaniyan çîrokên xwe di nava dîwarên qeyîmên vê kelehê de veşartine. Mîmariya bedeva li ser girekî hatiye avakirin, girê wê hişke kevirên ku di avakirina kelehê de jî hatine bikaranîn, kevirên kilsin ku li herêmê peyda dibin. Di avakirina kelehê de diyar e ku kedeke pir mezin heye. Zinarên ku li derdora kelehê ne hatine qewartin û sûd ji qayîmbûna zinaran wergirtine. Sur û kelehên ku li derdora keleha Çemdînê hatine avakirin ji kevirên kilsî hatine çêkirin. Lê hundirê kelehê ji kevirên ku dirûvek nedane wan hatine avakirin. Ango ji kevirên xwezayê hatiye lêkirin. Bermahiyên dîrokî û armanca çêkirina wan car caran mirov şaşwaz dihêle. Keleha Çemdînê jî yek ji wan e mînakeke vîrengî ye. Dîwarên sûrên kelehê di stûrbûna 3-4 metreyan de ye, di her 8 an jî 10 metroyê de bircên bi qasî 13-14 metroyê bilind hatine zêdekirin. Li derdora kelehê xendekek di kurahiya 5 metroyan de û firehiya wê bi qasî 5 metroyan e hatiye kolandin. Ev xendeka ku ji bo xweparastinê hatiye çêkirin, hundirê wê tija av bûye. Her çi qas bi demê re hin aliyên kelehê hilweşiya bin jî tê zanîn ku li aliyê rojhilat û rojavayê kelehê du derî hebûne. Li ber van her du deriyan xendekên avê hene. Li ser her xendekî jî pirên seyar ango pirên ku ciyê xwe radibin hatine çêkirin. Tê texmînkirin ku ev xendek ji bo xweparastina ji dijminan hatiye çêkirin. Di dîrok û çanda Kurdan de her tim giringiyeke şikeftan hebûye. Lêbelê li bajarê Rihayê şikeftên qedîm dibin perçeyek ji dîrokê û carnan hin rûpelên dîrokê zelal dikin. Bûyerên girîngên dîrokî di şikeftên wê de diqewimin û dîrok ji nû ve tê divîsandin. Ji bajarê Rihayê rojhiltê û dîrok û qedera Kurdan ji nû ve tê nivîsandin. Hem bermahiyên bajêr hene ku hem şikeftin hem jî dîrokin wekî bajarê Şwayib, bajarê Sogmatar jî yek ji wan bermahiyên dîrokê ye ku gelek bu yer lêqewimîne û bi mijarên balkêş balê dikşîne ser xwe. Bajarê Sogmatar bi qasî 15 kilometreyan ji bajarê kevnarê Şwayib dûr dikeve.
Bajar di serdema Romayan de hatiye avakirin. Dîroka bajêr jî piştî zayînê sed sala duyemîn nîşan dide. Navê bajêr bi zimanê Erebî ji peyva baranê tê. Li Herêmê li ser çiyayê ku bajar hatiye lê avakirin, zivistana zêde baran dibare. Ji ber vê yekê bîr û sarnicên vê herêmê tije ava baranê dibin. Di mehên havînê de xelk sewalên xwe ji wê ava baranê av didin. Ji xwe ji ber vê taybetmendiya wê ye ku navê bajar wekî Sogmatar hatiye danîn. Li Herêmê tê gotin ku Hezretî Musa wexta ji Firawûn reviyaye li vê herêmê bi cih bûye û di vî bajarî de ji xwe re çewlikek ava kiriye. Her wiha Hezretî Musa bi asaya xwe li deverekê daye û bîrek bi vî awayî vebûye. Li gorî lêkolîneran kaşên di nava bajêr de nîşan dide ku bajarê Sogmatar beriya zayînê hatiye avakirin. Her wiha bermahiyên dîwar û bircan jî nîşan didin ku ev kaşik berî zayînê di sed sala duyemîn de hatine avakirin. Di wê serdemê de wekî kelehekê hatiye bikaranîn. Dîsa di lêkolînan de xuya dibe ku Sogmatar navendeka ola paganan e. Parêzgeha Marella he li nava bajêr wekî kaşekî pîroz tê dîtin. Ev nav tê wateya Xwedayê Serek. Navenda bajêr jî li gorî vê mabetê hatiye avakirin. Ango mabeda Marella ha navenda bajarê Sogmatar e. Derdora girê pîroz e heft bermahiyên wekî kaşikan hene. Bermahî li derdora girê pîroz wekî xelekekê dikêjin hevdû. Beriye lêkolînên li Herêmê bi encam bibin ji aliyê lêkolînerên dîrokî ve daha tepayîn ku her bermahî nîşaneya Xwedayê gerestîrkên rojê, heyvê, Satürn, Jupiter, Mars, Venüs û Merkurê bin. Lêbelê di encama lêkolînan de derketiye holê ku ti girêdana wan bi gerestîrkan re tineye. Her yek ji wan bîrdariyeke û wekî qadeke pîroz e. Têpayîn ku paganên Sogmatarî berê xwe didan van biryardariyan û îbadeta xwe dikirin. Her wiha tê texmîn kirin ku sabiyên Heranê jî di îbadeta xwe de li parêzgeha Sînê ji bo Xwedayê heyvê berê xwe didan parêzgeha Xweda Merelahê, ango kaşê pîrozê li Sogmatarê. Bermahiya ku li navçeya Birêcûka Rihayê cî digre ji ber ku dişibe qefesê jî ji aliyê şeniyên Herêmê wekî dêrşebek jî tê navkirin. Her çi xwast di derbarê dîroka wê de agahî wisa zelal tunebin jî tê texmîn kirin ku di serdema şaristaniya Romayê de hatiye çêkirin. Xerabeyên keloşkê bi tevahî ji sê beşan pêktên û ser cihekî bilind e, ango kaşekî ye. Piraniya dîwarên du beşên wê hilweşiyan e. Bingeha mîmariyan gîhan e rojame. Her wiha li kêleka van her du bermahiyan goreke kevirîn jî hatiye avakirin. Perçeyê mezin yê xerabeyên keloşkê li aliyê rojhilat û rojavayê ve dirêj dibin. Dîwarên mîmariya çargoşeyî her dirêjtirin. Ji lêkoliyan tê famkirin ku aliyê rojava du qatî ye û aliyê rojhilat jî yek qatî hatiye avakirin. Perçeyê biçûkê dêrê 5 metreyan li rojhilatê bakurê perçeyê mezin dimîne. Ev perçe jî çarkoşeyî hatiye çêkirin û ber bi aliyê rojhilat û rojava ve dirêj dibe.
Ji dîwarên laliyê Rojhilat Rojava û Bakur tê famkirin ku ev beş cihê biryardariyekê ye. Dîwarê li Rojhilat hinekî hilweşiya ye lêbelê Kembera wê heta roja me hatiye. Kembera dîwarê Bakur û Rojavayê mîmariya hilweşiyayê tenê bermahiya bingehaya avahiyê ji vê derê maye. Li başûrê Rojhilat beşa mezina kavilên Kêloşkê qasî 5 metroyan dûrtir in û ji perçeyê biçû jî qasî 100 metroyê dûrtir goreke di nava zinaran de hatiye çêkirin heye. Bi gotineke din gor ji qewartina taxtan hatiye avakirin. Têketina gora zinarî ji aliyê Rojhilat ve û dîsa li gorî bi awayekî çarkoşeyî hatiye avakirin li du aliyên gorê du cihên taybet hatine qewartin. Li tu deverên gorê zinarî wisa kitabe, nexş û motif nayê xuya kirin. Mîmariyên newazê yên erdnîgariya qedîm û bermahiyên wan şopên dîrokê digînin roja me lê mixabin ji ber ku xwedî li van mîmariyan nehatiye derketin û nayên parastin roj bi roj ber bi hilweşandinê ve diçin.